14 no kuri 14 birizivuga ngo twese tuzapfa ngo kandi ngo ubugingo aravuga uwo mwanzi arandika aravuga ngo ubugingo bwacu ngo buhwana nuko umuntu yosuka amazi hasi ntiyongere kuyoreka. Bwana sifiwe. Mu gihe tukiri bazima turashima Imana ko turi bazima. Kindi nabonye abantu bishimiye cyane igisirimba ni cyiza. Nibuka nk'iyo turi kuza gusenga ari igihe abantu bamwe bazatubwira ngo mugiye gusirimba. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuzaza duha n'ijambo umwanya munini cyane niba ari uko turi abasango baduha iminota tari nka myinshi cyane, ariko turagerageza kwihuta kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. 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 Tubaye muri uno mwanya mwanditsi Yakobo yaranditse kuri 4 no kuri 14. Bwana sifiwe. Ngo nta muntu uzi bizabejo cyangwa se mu kandi kanya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Arabango se ubugingo bwacu bugereranwa n'iki? Ngo bugereranwa n'igicu kiboneka umwanya muto mu wundi kikagura gute kikabura. Ujye sohoka hanze ukabona igicu kirakeye mu wundi mwanya kigacudika. Bwana sifiwe. Amen. Mugihe rero umuntu ari muzima ni umwanya Imana ibimuhaye wo kugira gute wanezererwa Imana. Haleluya. Haleluya. Turi muri uwo mwanya wo gushima, turashimira ubuyobozi bwa Mpuzamatorero cyane cyane abashinzwe uyu mwanya w'igitaramo kuba batugiriye icyizere. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Bakaduha kuvugira Yesu. Uko nguko Yesu numwe. Bwana sifiwe. Ari gihe baza batekereza wenda ngo abantu barumva uvuga butumwa tukutse kure, abandi bakubaha wenda umuntu ufite imyaka runaka, abandi bakubaha wenda umuntu runaka, ariko Yesu tuba tuvuga numwe. Amen. Haleluya. Kandi iyo umuntu agira amahirwe yo kuvuga uyu Yesu. Amen. Paulo yandikiye Abakorinto kuri 2. Bwana sifiwe. Haleluya. Arababwira ngo uteka igihe nagambiriye kuziwana sinaje nk'umuntu uzanye amagambo y'icyoza no kuvuga iby'ubwenge, ahubwo nakeneye kubabwira gusa Yesu wagize gute wapfuye akazuka. Amen. Haleluya. 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 Rero abayobozi batugiriye icyizere, Imana ibaha umugisha, n'abandi bazagerwaho bagenzi banje. Amen. Amen. Ndashimira ko ndi kumwe n'umuvandimwe perezida wanje Bienvenue, ari twe tugiye gutanga jambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ni inshuti yanje, tuziranye kuri byinshi, kandi icyo duhuriyeho twese dukunda ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Nyuma yo gusirimba kwinshi no kuririmba kwinshi, umuntu aba agomba gukunda ijambo kuruta ibindi byose, kuko ari abantu bashobora gusirimba ijambo rikaba rikeye, kandi ahangaha umuntu asirimbira bitewe n'amagambo bafite ku mutima. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Igihe kirahenze, reka ngikoreshe neza ndeke gutwara umwanya, kubera ko muri kino gihe hari umuntu ushaka kuvuga ngo arahuze ngo ari busy, ariko ugasanga igihe ari gukoresha ari kugikoresha nabi, kandi ari kuvuga ngo agize gute arahuze, ugasanga uhugiye mu bintu Imana itagushakamo, wagakwiye guhugira mu bindi bintu Imana igize gute igushakamo. Bwana sifiwe. Haleluya. Uyu munsi natekereje kuganira hejuru y'agakiza. Agakiza katagira gute kadatakara, kabonerwa muri Yesu Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Dufite abantu benshi bazabwiriza hejuru y'agakiza gatakara, bamwe akavuga ngo babanza bakagashyira hasi bakigura kamere zabo bakazihanganisha, ariko ngewe uyu munsi nahawe kuvuga iki? Agakiza katagira gute kadatakara. Bwana sifiwe. Abera bahawe rimwe y'iteka ryose. Bwana sifiwe. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Rero mwegere mwumve kandi. Amen. Kunda Paulo cyane. Paulo yonsomye ibyakozwe n'intumwa, gasoma chapitre ya 15, chapitre ya 17, chapitre ya 19. Ari ahantu Paulo yagazagira amasabato 3 cyangwa se nk'amayinga angahe 3, ari kuje impaka ku byanditswe cyangwa se debate, bakaganira ku byanditswe. Ariko hari abandi muza mushaka kuvugana ngo wowe ngo turavugana iki, ngo banzure iki, ngo kurangushije. Bwana sifiwe. Imana ntizikenera ko twizera buhumyi, izikenera ko twizera amagambo yayo cyangwa ibyanditswe byera neza, dukuyemo icyo bita gushidikanya. Mbere yuko tuvuga kuri ayo magambo bukeya, kansabe ari indirimbo twaririmbye hari aho twateraniye iramfasha cyane. Umukobwa wetu Yvette tambukana imbere, indirimbo ivuga ngo turabaraganwa twarababariwe, uririmbeho bukeya mucuranza je nk'iminota nkingahe, iminota bampaye pase nubona ngiye kwihushuka umbwire kugira ngo tudatwara umwanya
tambuke vuba abo twari turi kumwe tambuke. Yes.
kugwa mu bwami bw'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Tugiye kuganira hejuru y'agakiza kadatakara. Hadusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka cya mbere ku murongo waho wa 77. Mfite ibyanditswe byinshi ariko bimwe ndabivuga mu mutwe cyangwa mbireke nzabivuga utaha kubera umwanya w'amasaha. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bibiliya yavuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Luka 1:77. Nanasoma no mu Baheburayo 8:12 cyangwa 10 no kuri 17. Iyo yose ni imirongo ishatse kuvuga nguko turangije gusoma. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Nukuvuga ngo iyo tuvuze agakiza si ikindi kintu. Amen. Amen. Tuba tuvuze kubabarirwa kw'ibyaha byacu. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Nukuvuga ngo agakiza gasobanura kubabarirwa ibyaha by'umuntu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Aha tudasomye mu Baheburayo baravuga ngo ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Yesu ataravuka akiri mu nda ya Mariya, marayika Gaburiyeli yegereye Mariya aramubwira ngo utwise umwana. Amen. Kandi uwo mwana utwite navuka nta yindi misiyo azaba afite niyo gukiza abantu icyaha. Amen. Hallelujah. Iyo niyo yonyine misiyo yazanye Kristo mu isi, niyo gukiza abantu icyaha n'ingaruka zacyo. Amen. Amen. Nukuvuga ngo nta kindi kintu twokora, habe nubwo worira, habe nubwo wokwishyuza, habe nubwo wotekereza ibyo wakoze ukiri uruhinja kugeza ukiri mukuru, habe nubwo wovuga Mana mbabarira zingahe, ahantu honyine umuntu azababarirwa ibyaha ni muri Yesu Kristo ku musaraba. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Kandi kubabarirwa. Amen. 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 Ntabwo ari igikorwa kiri continuous cyangwa se gihora kisubiramo. Ni igikorwa Yesu yakoze rimwe byiteka atanze umubiri we. Bwana sifiwe. Hallelujah. Atanze umubiri we. Umubiri w'ibiki? Igitambo cy'iki? Cy'ibyaha byacu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ubwo turacyari ku gice cya mbere cy'iki? Cy'agakiza. Abantu benshi tuzi ko ingeso nziza ariko gakiza. Nyamara dufite abantu bafite ingeso nziza badakijijwe. Amen. Hallelujah. Umuntu yogira ingeso nziza, yogira umutima mwiza, yoba inyangamugayo, yoreka guhemuka, ariko nta gakiza afite. Kubera ko gakiza kava mu kwizera icyo Kristo yakoze ku musaraba. Bwana sifiwe. Hallelujah. Numvishije umuntu umwe avuga ngo Amen. Amen. Bishakisha uburyo kinabivugamo kugira ngo byumvikane. Amen. Hallelujah. Ariko uvuga nyine ngibi tuzo tuvuga ngo ara urugero ruto abantu bakavuga ngo nta dini rizabura umugenzi. Ntaho byanditse. Ibyo ni iby'abantu. Abantu bazaja mu ijuru Bibiliya zibivuga neza muri Yohana. Abamwizeye bakizera izina rye, abo ngabo nibo bazaja mu bwami. Ariko batamwizeye Bibiliya izabivuga muri Yohana 3 no kuri 17 kamanuka bato kuri 18 ngo bamaze gucirwaho iki iteka. Ntago ari igihe kizaza, ni ubu nyine. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bavuye kugirira impuhwe cyane nk'aba bene data numvishije umuhagarikiza ariko badefanda b'Abayisilamu. Bwana sifiwe. N'abandi benshi. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga ngo mu kintu cya mbere Yesu azakora. Amen. Hallelujah. Azatanga ubugingo buhoraho. Iyo ni package iziza mu gakiza cyangwa se package. Nukuvuga ngo ni ikintu kiza kizana n'agakiza. Amen. Iyo dusomye Yohana 5 no kuri 24. Bibiliya ivuga ngo kubamaze kwizera uwo Yesu bakuwe mu rupfu rw'iteka bagera hehe mu bugingo buhoraho. Nukuvuga ngo nta hagati habaho. Eyita uri mu rupfu rw'iteka cyangwa se uri hehe uri mu bugingo buhoraho. Nta hagati habaho, nta muntu uzi umwana w'Imana by'agateganyo. Amen. Hallelujah. Amen. Hari n'abandi bantu uzanumva bigisha cyane bakigisha bakavuga ngo Imana wenda igira gome ngo izihanagura abantu mu mazina. Yo si Imana yacu. Imana yacu izi byose. Ntabwo ari Imana yo kwandika umuntu ngo mu gitondo yongere yisubireho ngo nibeshe. Bwana sifiwe. Yo si Imana twizeye. Tuvuga ngo ni umugenga w'ibihe imenya byose ibiriho ni nese yarabyanditse. Amen. Wizihagarara mu itangiriro ikagera hehe mwiherezo. Yo si Imana yo kwandika ngo jiswe uyu munsi turamwanze mu gitabo cy'ubugingo bwaca mu gitondo ngo tugize gute turamwadukuruye. Iyo ntago ari Imana
Yesu Kristo yabwiye abantu. Amen. Hallelujah. 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 Abamaze kwizera bahawe ubugingo buhoraho. Nukuvuga ngo bagize gute? Baratsindishirijwe. Ndiyo. Tangaruka z'ibyaha zibafite iki? Ububasha. Amen. Hallelujah. Iyo ni package ya mbere izanwa no kwizera Yesu Kristo. Iyindi package ya kabiri. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umuntu yamaze kwizera Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Abagaho gukiranuka kugize gute? Kuzuye. Amen. Hallelujah. Kera mu isezerano bya kera abantu kugira ngo abashe kwemerwa n'Imana. Amen. Kugira ngo aboneke ko ari umukiranutsi. Kugira ngo Imana imubone ko ari umwere, ari umuntu udafite inenge, ari umuntu nyine wihagarara imbere. Bwana sifiwe. Hallelujah. Batangaga ibitambo bigapfa mu cyimbo cyabo, ayo makuru abantu bose barayazi. Amen. Amen. Ariko amakuru abantu bananiwe kwakira ni ingaruka ziri mu rupfu rwa Yesu Kristo. Abantu bananiwe imitima yananiwe kwakira ko twambaye gukiranuka tuguheshejwe no kwizera. Amen. Hallelujah. Dufite abantu b'abakristo bizeye ariko bakikibona mu mateka ya kera. Araguka akita umunyabyaha uko turakizwa. N'aba bandi bose tuvuga ngo Bwana sifiwe. Hallelujah. Ngo bataye agakiza ntako bigeze. Kuko nta muntu wakigeze wigeze kugata. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ari umubyeyi umwe turi muri Pasaka yavuze akantu ndamubonye no mu materaniro numva nyine karanejeje agize ishurirwa. Amen. Hallelujah. Aravuga ngo amen. Amen. Twari dufite umushyitsi turutse Nyagatare yarangije kutubwiriza hejuru ya Pasaka nyine muri Pasaka abantu bose bazarimba kumva ko batsindishirijwe ari abana b'Imana ari abaraganwa ari abanyabugingo. Ariko mu wundi mwanya muto bakiyima ibyo byose bakumva ko bagomba kubeshwa n'ikindi kintu. Uwo mubyeyi aravuga ngo asobanukiwe neza ko atakira umunyabyaha ngo ahubwo azagira gute? Azakora icyaha. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamurira icyubahiro Imana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo wita Yesu Kristo ubagaho gukiranuka kugize gute? Kuzuye. Ibyo wabisoma mu Baroma 10:4. Amen. Hallelujah. Wabisoma mu Filipi 3:9. Abikorinto 2:5-21 n'ahandi henshi kubw'impamvu z'umwanya zirirwa mpatinda. Amen. Hallelujah. Kandi abantu bazaja mu ijuru n'ukuri kose n'abantu Imana bariho gukiranuka kandi uko gukiranuka tukubona ariko twizeye umwami Yesu Kristo. Yego. Kugira ngo hagarare Imana ntanenge nta busembwa nta kintu na kimwe ibyo zose twitekerezaho nta kindi kintu cyo bigushoboza. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abagabo muri Bibiliya bagiye bagira amatwi mabi yo kutumvira Imana. Duhereye ku mugabo kandi Imana yamukoresheje bikomeye witwa Mose. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mose niwe wahawe amategeko, Mose niwe wahawe kuyobora ubwoko bw'Imana. Amen. Hallelujah. Ariko Mose umwe agira ikibazo cyo bita anger issues, agira ikibazo cy'uburakari. Amen. Amen. Imana yamubwiye kugira gute? Gukubita rimwe kubita kangara kabiri. Yaratengusha Imana. Imana iramubwira ngo tugira gute? Tiwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ariko Mose sentari mu ijuru. Bwana sifiwe. Amen. Mose tuzomona mu ijuru kandi twabisoma mu isezerano rishya araho Yesu Kristo yajanye n'abigishwa bo gusenga ngo babona Mose nande na Eliya. Bwana sifiwe. Dufite abandi bagabo b'Imana. Hari umugabo bita Samson. Samson yakoze ikintu gikomeye yisha abantu ibyo tubireke ariko yaje no kwiyahura. Amen. Hallelujah. Ariko ibingi ndi gushaka kwivuga ku bantu bizera hejuru yo gutsindishirizwa n'amategeko. Nta muntu numwe uzaje mu bwami bw'Imana kubera ko yatsindishirijwe imbere y'Imana n'amategeko. Tuzoja mu bwami bw'Imana kubera ko twizeye icyo Kristo yagize gute? Yakoze ku musaraba. Kandi icyo ngicyo kikaja mu mutima ukazugenda uri kumva uri fier. Mu ndirimbo abantu bazabiririmba ariko mu mundi mwanya mutoya umuntu akamahaguruka ngo Mana ngo turabanyabyaha wowe nande ni wowe wenyine kuko njewe ndumukiranutse imbere y'Imana biheshejwe no kwizera icyo Kristo yagize gute ku musaraba. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tugize ku gice cya kabiri kankivuge niruka. Amen. Hallelujah. Kubera ko hatarabaho gucungurwa kw'imibiri, kubera ko tukiri hano mu isi, kubera ko tukiri ino. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nta muntu uzawizera ngo yamagera mu ijuru abasigaje urugendo rwo kugira gute rwo kuba hano ku isi. Niyo mpamvu nk'abizera nk'abana bo mu bugingo tuba tugomba kwitwara neza tukavuga neza apana kwitura abantu ibihwanye n'ibyo bagira gute badukorera nk'abakristo. Apana kubikora kugira ngo murabona abayisilamu ibo bizera ko imirimo ari izabajana mu ijuru. Ibyo byose twarangije kuvuga. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Bizera ko imyitwarire y'umuntu
ari imweshiki ijuru, kandi siko kuri kwa Bibiliya, ku bantu bayisoma barabizi. Amen. Haleluya. Turacyaterwa n'ibibi, turacyarakara, turacyagira irari tukiri no mwisi. Ariko iyo umuntu abaye mu bihe byo gusenga no mu bihe byo gusoma ijambo ry'Imana, nibwo ugenda utsindiye kamere, ukagenda urushaho kuba umuntu mwiza. Noneho wahagarara n'imbere uri kubwira abantu Yesu Kristo, bikaza bituma abantu bumva n'ibyo uvuga. Ariko mpagaze hano ukabwira abantu Yesu, ndi umwambuzi nkufitiye ideni wicaye aha ngaha, wowe kumva ibyo ndi kwigisha. Niyo mpamvu umuntu w'umukristo asabwa kwitwara neza kurusha n'abantu batagize gute batizera. Ukagira imyitwarire myiza, ukaba umuntu mwiza, ukabana n'abantu neza. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamure ibiganza abantu bitonze cyane. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Tukitwara neza abantu bazabona imirimo yacu myiza, bagahimbaza Imana. Amen. Amen. Kandi iki nicyo gice kinini kiba